nas gleda ljudi, 20, jesmo opali? 350. Jela lahat. A nisam streamao 2 mjeseca. Evo ti je lagano, sam piću pravo. Ne, ovo je ono što moraš znat kuda proći, a ovo ide tu finish. Na pamet, idi skroz lijevo idi. Ne, nek oni prvi idu. Idi lijevo skroz. Lijevo skroz, Znam i ja na pamet, evo ovaj ovdje. Ta lijevo skroz! Ta! Mrš! Sad će, znači 11 nas prolazi. Jel s ovi mijenjaju ljudi ili šta? Kud sad? Pravo, pa desno, Ne guraj me! Desno. Ne guraj me! Joj, ne! Neću proći. Jo! Gurnuli me ljudi, nije do mene. Eto vidjeli ste, svega mi nasijeti. Ajde, turn to my menu. Evo, turn to my menu. Vidi, neće da mi se spusti! Togo, hojde! Neće da mi se spusti, jesi vidio glupana? Skoči! Ne mogu ovo, se kreće! Molite, Bože, 31, 37! Izlazi. Ne smijem se derat, nemojte, sad ću... Jesi prošao? Nisam, izađi, kažu, tiho. Ne čuješ se. Čuće baba, čuti. Ne čuješ? Svuti, ja ću VSX sad uključiti, nisam previše sad se treknuo, morat ću ovo malo smanjiti igricu. Ajmo ready. Sad frame-ova imam, brate, kako sam VSync uključio. 911, brate moj. Nemoguće, ba 120 FPS. 911 imam tetke mi moje et. Tetki. Allaham drav. Ljudi, fakat sam ružan, nemojte me gledat. Majko draga, šta pričam? Joj, može da uspije. Joj, sad ću sve prije, znaš kako mi klizi igrica? Igrica, evo, ajde sad se koncentrišimo, sad šuti. Ajde, 400 frame-ova imam, sad prelazim, druže, znači sad prelazim, ovo je, prvi idem. Ajde, šuti. 30 sekundi. Molim te Bože, ajde. Ne, fata me ovaj majmun mrtvi jeb, eto sad, neka Bog ti vratio. Ne! Sjeo se me fata! Fata i ti njega. Dobro, gotovo. Ljudi, ovo sam krenuo čize rad kod taksista onaj, znate? Kako sam položio. Kruna mrtva. Kako da ufatim? Shift, jel? Samo desnom stranom. Neka Bože pomozi sad, olakšaj, ne otežaj, hajde. Desnom stranom. Desnom, znam to. Joj, da neće me pokupit ona grudvica. Ja zadnji, drugi red, uvijek ova nimi isto. Ej, jesi, joj! Majku joj jebem onu! Vidi ove, namjer u mene ide, svega mi nisam joj ja rekao. Ema, ripus, eno od ona banana mrtva raspala. Gotovo, ripus. Neće ufat. Eto! Jaj, razbit ću kompjuter i monitor! Nisi izderan. Sabura. Grlo. Ananas pobjedio. Grlo. U mene je pucalo ljudi, svega mi. Iva, Budimir, hvala na subscribe. Moramo plan sljedeći put razit da im ti vučeš, a da ja pobjedim, razumiješ? Kurat, ne mogu prvu prići. Mogu sam kurat. Ja dođem do kraja, ne znam šta se s tobom dešava, dužaj redi. No, majkim ne znam što je ovo. Ti si ovaj 4537, gdje to mogu zapisat? Evo ovo čuče. Zapiši na papir sve pored monitora. Ja sam 0 neki klinac. 7063. Grlo ljudi, kola je dobra zagrlo. Boga mi, to hladna. Ali sutra ćete imat problema. Joj, Alan, trebam ću ovaj prozor otvorit, nešto mi nije dobro, znojim se nenormalno brzo. Zato ti nisam znao da li ću moći ići. Hajde, skoči glupane, Vidi ovo opaleno, ovaj kurat.
Pa vidiš li ti da ide to u tebe, kako to miš okrećeš? Ne okrećem ga, sam se okreći. Ajde, možeš prijeći, možeš stići. Skoči. Ne! Pa sačekaj, glupane! Sačekaj da se okrene, ne vjerujem, ali ne moraš odmah ići. Oj, Bože dragi, izbrši igricu. Šuti. Druže, moraš sačekaj da se on okrene. Pej, tomare, šuti. Moraš, stavi na nešto drugo da skačeš. Neće, spej, shvati da neće. Stavi na nešto drugo da skačeš, druže. Hajmo svi like, braću. Tako nikte na stranci. Na ovom sajtu. Ja. Oj, me grlo boli, nisam otkad pričao. Tako vole malo. Idemo po krunu. 30 nas je ostalo, sad nešto timsko moglo, 15 na 10, sigurno. Ovo je timsko najgore, ako ispadneš nije do mene. Ovo nikad nisam igrao. Ovo ti je. Ovo je trčkali nešto. Koliko nas prolazi? 15, jel? 14. Nemoj lagat. Ja ću biti 15 onda, sigurno. 30. Opet 30. Kako opet 30? A ima vrijeme možda, nema. Sad nas 30 je prošlo, ne razumijem. Sad jedno manje prolazi. Eto ti petica gore, Omar, jesi glup? Pa ne vidiš da idem na prečicu. A ovo je neki drugi lig, pardon. Pojelo me nešto. Pojelo me, pa što niste rekli da me pojede ovo, Bog? Pa niko mi nije rekao da me pojede, Allah. Ja tebe ne mogu naći, Omare. Druže, umru sam, pojelo me, druže, izađi iz igrice. Šta ti je pojelo? Pojelo me nešto, ne znam o čemu se radi. Kako to može nešto pojesti? Druže, molim te, izađi iz igrice, da startam novu. Ljudi ga pojeli, Bog te. Kako mogu sad ovo nešto da kupim, T-Rex i to? Tu, polako. Joj, šta se dešava s igricom? Ovo je katastrofa, svega. Ne može, brate, pusti me, prvi put igram ovo, pa. Gdje upalite like? Prvi put igram ovo, brate, da sam igrao prije, možda znam malo bolje. A prvi put igram. Ivan, Omare! Ne znam gdje ću zabute! Jo! Aj, pamti te! Trešnja lubentica i grožđe. Čekaj, stani ovdje! Trešnja grožđe jabuke. Ja sam na grožđe, trešnja jabuka. Lubenica ima isto! Kači jebim li ti lubenicu? Ne! Jesam! Bila ovdje, šta je? Ne znam! Šta je? Ne znam, nešto nije mi se dalo. Jesi vinuo? Jesam kurčinu. Lubenca! Ne znam, sjebao si me taj zba! Šuti. Sjebao si me, majke, trebao si sa mnom stati. Lijevo je lubenca, lijevo! Šuti, Joj, zaboravio sam gdje je lubenca, ljudi. Joj, je sigu upala. Zaboravio sam, ljudi, majke. Ne može lik zapamtiti, sve. Zaboravio sam šta se dešava. Ja ti slike ne može zapamtiti, joj. Joj, izglučeš ti ovo, glup. Jaj, krunica mrtav. Joj, glup ti zapravo. Samo sredinom isti. Kaka sredina. Joj, mogu više. Joj, se ti odgojio. Brate, ovo je najlakše dosta što sam došao do finala. Još sam prvi red. Šuti. Kaj gledaj, kako ovaj prije mene, ja prvi krenu. Dobro ti ovo izbjegaješ, mogu ti reći. Uzet ćeš krunu, Arame. Molim te. Uzet ćeš. Hajde! It was at this moment that he knew. He fucked up.
Ti govoriš hajde! Šuti majmune mrtvi! Glupa ne govoriš hajde, kruna se nije ni spustila! Majmune onaj! Majmunski onaj! Mrtvacu! Hajde kad on meni govori, sve sam igram, prelazim i kruna se nije ni spustila, on meni govori hajde, uzao bi je 100%. Hajde, ja rekao spustila se, šuti jebijem ti ljep! To be ja. Startao sam sam igricu, šta se dešava sa mojim mozgom? Ne može, Friends, moraš izaći iz igrice, vajda. I ući, izaći, uđi iz igrice. Uzao bi krunu, segam na svijetu. Neće da ustane. Neće da ustane, jesi još što me oboje, pobjedio bi 100%. Pobjedio bi mami moje. Jesi jel tvaj s ovoj zvedu? Yes. Ljudi, jeb ga, unlucky. Mami moje unlucky. Se bilo konstantno. 5 je sati. Good night. And all. Other, what you need to say. Hvala Tvajsu što je igrao sa mnom sutra opet live, ovaj isti prekustan GTA. Volim vas.